Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki noilam jong Meghalaya People's United Front, East Jati Hills District. Hakasni balang jong ka Athre Urber Arajar Arpuar, kila lek bani kendua ke District Horticulture Officer jong ka East Jati Hills District. Hadian balayo ke jing ujor, pakadon ke jing tongkam sop-sop ya arut kibriah pok ni ka office. Ka seng hapo ke jing alam jong Presiden ubah Krishan Bla, haringkat ke jing don lang jong Presiden ka Central Body ubah Dawan Poimi lalu. Kilapan jing percaya nak District Horticulture Officer ha ka ba kala pentim bakam pad dayo jing tep ha namar ba makaru kadai ka badang syuan ban simti ya ka kam hapok ni ka office tangsian ha ka baidi bakni nak liang jing noi lam ka seng kila ai por sibnai ni ka office ban wengkam mardor ya kibala syutong kam sop sop handai lem gumta ka seng kam ban se ban ya dikiwai pat gilenti dan liang di semua orang ba kan ni aipor si benai bakin kriya gini batep kam dan lian joka kelakular bakan nong aipor ini ya ka namar ba kan pendep ini kebenar bla tre dan lian jongi keseng ngi skam ba madam kan cimkia dekem cimkia lian jongi ngin boden ngin yelek kemat ban wat kelanti ban penduk gini tep kam sip nyimkwa ban tep kam guna bong tep kam dan tep da basai ban tip lang berkhoj dan ingin lihat keseng, ingin boden tapi ingin dawar si benarnya por ban le dekim le ingin ya kum ka rule ka anjong surkar ban ingin lihat nalil ingin ya cemat rengkat bekas central body rengkat ban ingin kesentia ingin lihat cemat.